زراتر في مجاري بحث كين نزيك بينا دي هالبجارتنا نواتري كده اف مجار جي گرم بودي سواء كارت پنابرتين ابكار آنين دكتور زارا صالح اكاديميسيان جبر من كامش بريطانيا و برياسكاي بيد مدابا دكتور گلک سپاس کوین گل مدانه اف نه جارای کمه بلکو بدهان جارا پنابرت نواتر كده اتين ابكار آنين و که کارتک تایبتش برانبری اروپای و جارت نو هالبجارتنا داب تایبتش دي سانتين ابكار آنين يعني اجولاتي خور رافيوينه اولاتن اوجی لنبون منوکی ترکیه دی جبوی برجاندی سیاسی تناب کارانی کی بر پر سر ویراوشه بله عبارت بخیر و سلام جبو تماشفانا بگمان يعني بريه البجارتنا حمو كاغزن جو بين بكارانين جو سود جواري قرتن جو قاربن في الشارع يعني باندوري بورا باندوري الخلكية التركية بكيش بوها البجارتنا وحمو علي بكار بيننا هم هفبندية أردوغان وهم شي هفبندية يا أوبوزيسيوني فردا از باور دکم يعني قالك خال ويد هذا من بيدا بهن بيدا وي قالك يعني قرم ببن تايبت برسكريكا بانابرا يعني او قاري بيجي ال برسكريكا قريها قالك هستيار جبوي برنا دمكان يعني بركو فان سالم بوريدا يعني رايا قشتي تركيشي كهاوي رادا جسدما في بروباغندا گوچيد بوج علي هر دور خان و اپوزيسيون و دسلاتار جو اف برسكريك ببي يعني بكفي او يعني خالك السركاج عربي وجارتنا بالي خد بوشني فرد از باور دكم يعني كرابورتا ودا جهاد هو اف كاغذا كسبو برجوانيه يعني فقراب پنابرا نو كريك باز فكرني یک روزی و یک شبه دا اب مثلا که لو بردایه یک جی اگر ام فکرن هنده کی بشون دا گلک جواب پنابر سوری ایرو او ناسنامه ترکی کردنا ترسیا ترکی کردنا گلک انا ایرو يعني تكاري بيجي مالدارن بزنسمانن بيدي جي خود فكرنا يا دوا وقتنا الويدن يعني غوريا ساين يكيتيا نافولتي نتمنى كرتي يعني اف مساله باورتكم بكارانينا كي بلوغتي بكاراني بس دكتور يعني بكارانينا وانا هو صب اواكي زاق بطيبتش بوج برجاندين سياسي وهر دمي بودمكي دي کی بر پرسه که کمیسیون ما فی پنابرا که یکتی اروپایی که نتوین هفگرتی بود چی بیدن گرسر يعني هم حكومات تركيا هم اوبوزيسيون ويجي چونكي في جرى اوبوزيسيون جي يعني جورا كيس جراب كاردينا بلي دفردا تديت هن تشتكي بكارنا هاتيه يعني بتشتكي براكتيك يعني انه از باور دكم هو تشتكي العرضي بيك نوي تاني تديت بري چند مهكي وكا كاغزك براكتيكي بكار انين هناك هندك هجمارك چند هزارك سوري وان فقراند تديت رابورا ود جهات افتش ديارة انه قال جوانا ايرو زندانه دنا هناك كاتنا كشتن يعني روشا وانا ديارة يعني ارامي وامان الفرنين الولا السوري يعني افيك يعني نابي ورابورين ما رخصين اريد دكتور ما بس طمشي قوي يعني قالك شوانا بزوري هاتينا فقراندن نبخواستك خود چونكي روش نه آرامه قالك زندان دانه و جان خوشش دازينه اشکنجه هيا طيبه تيجي بله بوچی بیدنگی هيا برجواندين يكاتي اوروبا يجي ديال تركيا شند زيرترن سر پنابرا بينادن يعني برزگرکا پنابرا از باور دکم يعني يكيتيا اوروبا قال لك يجي بترسا تديت او پیمانان برا تركي ويكيتيا اوروبا دغو از اتي بيرام بري چند ساله كي بو از بجم دورا 6 مليار گرك دابا تركي جبو او پنابر لو دور بين برغو يكيتيا اوروبا ناخوازي گو پنابر درباسي ولاتي وابن خوازن گو او para بدنا تركي الوادي او كاربي وابجيه بكي افيك ناخذ افيك يك تركي سود جوي دغري يا دوا تديت وكا تركي ايرو بيستيا روسيا جي وامريكا بي هيا اب علي بيدنغن يكتي اوروبا بيدنغا شخوا يعني نهاجي تشتكي براكتيك بكارنا هاتيا وافكا غت دواري تيوري دواري نظريه بكار وري علي اوبوزيسيون دا وشخوا اردوغان تخوازي في كاغتي جدستي اوبوزيسيون زود رخي اوجي بالها فكرنا بريجيما بشار اسد يعني تديت او نها قال لك لزيتكي
اف نزیک بوونێک چێ ببێت تا ئەو کاغەزا پەنابەرە خۆشی کاروەری ئەو ئۆپۆزیسیۆن تشتێکی وێ نەمێنێ ینی دڤەردە ڕۆلا رووسیاوی gelekî giring bê mezin bêj li ber Putin bixwe dixwaze û Erdogan dîsa careke hilbijartin ji ber ku ew jî hewcedariya Rusyawî bi Erdogan heye pê dibê. پەنابەر تایبەتیژی ez vê behezkim yani çi ew ên navê penaberan davan çi jî rêkxiraw çil serwana pêtiviya bikin ji bo ku yani her tî nevkaranîn vê carê bê nevkaranîn weke karteka çareseriyê nava Sûriyê da ne ku bê nevkaranîn ji bo berjandiyên wilatan yan jî yên zilhêzên ku şerît nava Sûriyê da dikin. Ez bawer dikim wê ev yani kaxeta penabera wê bi kar bêj bo berjewendiya ji ber ku yani îro yani eger vegirne rewşa Sûrî Sûrî ji bilî ji xeynî ku herb û yani rewşeka awarta heye dikarê bêje ew rewşa yani alî aborî da alî pêdiviyên rojane da yani kesek îro nikare debara jiyanê bikî eger herê deverên rejîmê yan jî yên bin dest dagirkirina Tirkî da yani jiyan wê de dikarê bêje gelekî zor a yani ev 3 milyon û nîv dikarê bêje 3 milyon heta 4 milyon penaber Tirkîneyê Sûrî yani tê yani bawer ti çareserî wê nebe ku ev kesê hena bê nebçîkirin wê ev tenê ez bawer dikim wê bêdengî hebe tiştek çê nabêj aliyê Yekîtiya Ewropa eva wê her du alî Erdogan jî opozisyonê vê kaxetê heta berî hilbijartina wê bi kar bênin yani wê warekî teorî debe yani ev mesele yani gelek yani Tirkî bi xwe jî nikare zorê şêweyeke berfireh li pena bike weke ku çawa ew kesê goberîn heşandin çend hezarek îro dedî mafê mirova derdikim weke niha me behs kir şawa diyara wilo jî ez gaveke wilo biavêtin wê gelekî yani wê gelek hesab bêkirin wilo jî wê bêhtir îro Erdogan jî ez ê zû bi rejîmê re lewbere yani dwarê siyasî yani destkeftneke siyasî ya Tamam. Opozisyon jî dixwaze vê kaxetê bi kar bîne ji ber ku tiştekî opozisyonê nîne heta niha nikarin berbijêrek her awakî ve penaber vî demî da weke kartim taybetîjî têm karanîn ji bo berjandiya çaliyekî cerîdyanîne kade ça dayî bê Dr. Zara Saleh akademisyen ji Birmingham êş bi rêya Skypeê hin gelma dabûn gelek spas bûye spas her bijî.